COVID-19 hastalığın peydalanması tabir sıra gösterdi. Hani her bir insan büyük dikkatlilikle kendi sağlığını korusun lazım. O insanlar angılarında var kalp, onkologiya, bağırsak hastalıkları taası geçinirler COVID-19'dan. Statistikaya göre onların sayısı büyün 95%'ten ziyade. К неинфекционным заболеваниям относятся следующие группы заболеваний. Это сердечно-сосудистые, это злокачественные новообразования. Bu hastalıklar dil bağlı infeksiyalarla. Onların arasında bulunurlar kalp, onkologiya, solumak, bağırsak hem endokrin sistemalarından bağlı hastalıklar. Сахарным диабетом. Вот эти основные 6 групп, которые составляют основной процент смертности и заболеваемости по неинфекционным заболеваниям. Bütün dünyada bu hastalıklardan geçinmek sayısı 71%'den ziyade kurar. Moldova devletinde de bu hastalıklar ilk yerde bulunurlar. В настоящее время неинфекционные заболевания являются основной угрозой для здоровья населения. 2020 yılda en çok insan geçindi bu hastalıkların sebebinden. İlk yerde kalp hastalıkları 50%, ikinci yerde onkologiya hastalıkları 16'dan 20%'den, üçüncü yerde de solumak hem bağırsak hastalıkları. 86% и более. Bu sayı yüksek uğurda Gagauzyan yaşayanların arasında da gücendirir o hani bu hastalıklardan geçinmişlerin yarısından ziyadesi genç yaşta insanlar. В 2020 году уровень смертности от данных неинфекционных заболеваний составил 87%. Структура выглядит следующим образом. На первом месте у нас смертность. 2020 yılda geçinmişlerin 84%'i bu hastalıklardan öldüler. En büyük sayı Valkanij dolayında 95%, en küçük sayı Çadır'da 81%, Kumrat'ta bu sayı 82% kurar. Далее заболевания желудочно-кишечного тракта на третьем месте, заболевания органов дыхательной системы, травмы и отравления и заболевания эндокринной системы, представленные в основном сахарным диабетом, занимают 1%. Bu yılda bu hastalıklardan bütün dünyada milyonlarla insan geçindi. Смертность в результате неинфекционных заболеваний в 2020 году составила 84,6%. Her yıl bu hastalıklardan 41 milyon insan geçinir. Ne kurar ölümlerin 71%'ini. Fukara devletlerde bu sayı 86% kurar. В Камрадском районе данный показатель составил 82,5%. Uzmanlar nişanlarlar hani yaşayanların vakıtla sağlık kontrolü verecek kolaylık 2025 yıladan bu statistikayı 25%'e azaltma. Alena Terzi, Andrei Lishinsky, Artyom Topal, GRT Haberler.